ترد بقى يالا بقى. خلاص يا عم انا جيت اهو. هو في ايه اصلا؟ عمال ارن عليك يا اسطى من الصبح، في ايه؟ يا عم كنت بلبس يا عم. تلبس كل ده؟ بتلبس 3 ساعات بتلبس والدولاب كله فارس. معلش حقك عليا. مش مشكله، النهارده العيد وانا بستنى العيد للعيد عشان نخرج مع بنات بقى ونعط بقى ونظبط. هقول لي البنات اللي انت جايبهم دول جامدين؟ صواريخ. أوه، ايوه حمسني زياده. طب انا الطقم ده حلو والله، اروح اغير. لا انت شياكه كده. طب حلو شعري كده التفافه ولا ازود تفافه في شعري؟ ورينا جنبك الشمال. لا مظبوط. اخويا يا عم اللي مظبوط ظبطة اصول. بقول لك ايه، البنات دول عندهم كام سنه؟ واحده عندها 50 وواحده عندها 55. ايه ده، احنا نخرج مع امهات البنات ولا ايه؟ لا يا عم هم دول البنات. بنات ايه؟ ما تقولش بنات، قول خارجين مع مسنين. ايه اللي انت بتقوله ده؟ الله، انت اتعرفت عليهم فين دول يا من على النت. نت؟ ده جروب معاشات ده ولا ايه انت؟ يا عم دول موت. ما هم فعلا موت. ما هو احنا خلاص، ما هم قدامهم كام يوم ويموتوا. انت ما هم فعلا موت. هتخرجنا مع جثث يا فارس؟ ولا انا عرفت مش انت كنت اللي انت مبطل برشام؟ رجعت تاني للبرشام صح؟ وربنا ابدا. رجعت تاني للبرشام. وانا اللي كنت مظبط نفسي وما نمتش من امبارح ومستني الخروجه وقلت خلاص احنا في العيد بقى وهنهاي. ولا انا اروح اركب المرجحه، راح الملاهي، روح انت قابله. يا عم تعالى جرب انا بس. راح اركب المرجحه، هتيجي معايا تركب المرجحه؟ تعالى. والله جامدين. مش انت ماشي كده؟ اه روح انا اركب المرجحه كده. يا عم خد.